menин ayal bolom. Ben adamım. Boru görmünüz daima. Bolsam da Annemin semalarında bugünkü sınavımızda başlayız. Bugünkü temamız bizden menin gelecekteki kesibim. Kesipler abdan көп. Bizim sanayçı gelecekte kim bolum gerek? Men biznesmendin ayal bolom. Peki sanayçı gelecekte kim bolum gerek? Men келечекте врач болом. Чындыгында дарыгер болом деп ойлоп атасыңбы? Сен колуңан эчтеке келбейт. Сен баары бир андай кыйын дарыгер боло албайсың. Дарыгер болосуң го. Мындай болоорун ким билиптир? 20 жыл мурун миллионердин аялы болом дедим эле. Көп сүйлөбөй, жумушун жасайын. Саламатсызбы? Өзүңүздү жакшы нерсе жатасызбы?